Tu bentukin chan tha kan pe tu kan pathian zailan bika min thiang thang tha se kau se kema kamin chu van ne bik ase FCBC Kri Fa Bu pastor tuan leo mi ka se pathian thong le CBC USA media team thong in nan mai ka pathian be toy chim nak chan tha ka hu cha a kailo tuk ti kha ban chim na sat ka du tu tan nan se na pathian be toy chim ka du mi chu pastor le Kri Fa upa ipe tlai nak hi ase Kri Fa Bu chungi rian tuan nak a hin pastor le Kri Fa upa hi kan be pi tak tak kan be pi tuk nak ruang chu Kri Fa upa le pastor rian kan tuan tika dot nakin rem nakin toidor nakin lung thin khat ru nak khat he rian kan tuan tika Kri zul tu tha tam pi kan sare tharau tlau tam pi kan tlai e pathian pen na kan kau tare pathian sun par na kan lau tar ti kha kan hu mi se kan bible cha kan zau zonga hin Kri Fa upa le pastor ipe tlai nak abe pit nak he voi tam pi kan hu e chu chunga chun alar bik mi Kri Fa upa le pastor ipe tlai nak bible cha chang lamkal tu dal ruk nak hi ase hi chunga hin ame pathumin pali nak te kha ban reli van churchat ka du mi chu se pathian bia kam ban re na lai lamkal tu angan paruk ame pathumin pali nak tiang chu cha a ule naw na nan laka thiang tharau le fim nak in akhatia nan ngal mi pasori in thim na ulo chun ha chu hi thil atorel tuwa kan thian ha lai kan ni tu chu thlacham le pathian bia chim na ka khan kan chan chu adi lakin kan mangkau lai tia ti abia kan rel mi boy pa ni thlachu na kan pek pek ko se hi bible ta changa hin a contact tam pi chim kho mi nain kan chan a sawlai cha toy nakin ban chim ka du mi chu Kri Fa upa le pastor ipe tlai nak bible ta changa ana church chat big mi bible ta chang pakhat ase Kri Fa upa le pastor ipe tlai nak si cha a pastorin van thok usi lo kan bible ta thiang kan zau tika pastor kong chim adu tika hin befang phun thum amane pakhat nak befang amhan mi chu elder ti mi befang amhan panhi nak chu overseers ti mi befang amhan overseers ti mi le bishop ti mi he ai khat mi se apathum nak befang amhan mi chu pastor ti mi befang hi se hi pathum elder overseers le pastor ti mi he an pathumin pastor kong achim tika amman mi befang pathum an si an mal an contact hoite in chathiang ni amman mi an si ti kha ban chim ka du befang pakhat nak elder ti mi kan zo masat na lai elder ti mi asul lam chu hrui tu upa ti nak ase kum khwa lei upa achim du nak ase chulong chulawin zum nak leya tharau leya apui tling mi nutling patling kan si nak kan dir hun chim adu pawa elder ti mi befang aman ti kha kan hu kho mi se Peter kwat khat angan panga ame pakhat naka Peter ni hi befang hi aman zaitin da ti kan ti sia chun Kri Fa upa na kai zong Kri Fa upa ka sive bantukin kan nol na Kri ni tem nak ai in mi te pakhat ka sive i alang lai mi sun par nak zonga kai tal vela tia ti hi kai Kri Fa upa tia Peter ni amhan mi hi Kri Fa upa sido aslo he cha kan ti sia chun marang bible kan zo tik le Greek befang kan zo tika deacon ti mi befang manglawin elder ti mi pastor si nak i chimdu naka man mi befang elder hrui tu upa tia aman ti kha fiang te in kan hu mi se pita arian tuan nak le anun nak kan zo zonga hin Kri Fa upa raksi baldo asilawe lamkal tu si nak in Kri Fa Bu chunga hrui tu zoom tu misan ha arak tang tla tu arak chon piak tu na tu arak si ti kha anun na kan zo tika kan hu kho mi se
apan hi nak be fang amhan mi chu overseers ti mi se he bishop ti mi he ai khat mi se asul lam chu zau khan tu ti nak ase khri fa bu zau khan tu si nak kong chim adu pawa overseers ti mi be fang amhan ti kha kan mu achim du mi be fang ni alang tar mi chu khri fa bu kil koi tu khri fa bu tlang tla tu le khri fa bu thir shwe tu zau khan tu ti he hi be fang ni alang tar du mi ase Timote kwat khat del thum rel nak pakhat kan zau tika kan hu mi chu mi pakhat khat chu khri fa bu shwe tu si adu achun rian tha ngai adu asi ti mi bia he aman mi asi tia pol ni Timote cha akwat naka khan aman mi kan hu hi ka I khri fa bu shwe tu ti mi he overseer ti mi befang aman chu pastor kong chim tika man mi befang ase overseer ti mi befang hi Philippi cha ok chakwat dal khat rel nak pakhat nak zonga khan kan hu thane poli zetin da ti kan ti sia chun khri jisu sal pol le Timote ni Philippi khwai ummi pathian mi nandi lak khri jisu azumi na chu nan pastor na te hi ka e pastor tia laini ale mi he maranga overseer ti se ampani te in ai khat mi se zau khan tu tlang tla tu thi shwe tu si nak chim adu cha a khan overseer tia amhan nak ase nan pastor na le khri fa upa na he cha kan kuat na tia ti chulo silo in lam kal tu angan pakul me kulriat nak zona khan kan hu than pol ni zetin da ti kan ti sia chun nan ma lila kha ivengo nan zau khan nan ma zau khan oga thiang thrau ni an pek mi na nan to run kha tha te in va zau khan na u pathian ni ama fapa thi nak thong in ama ta a ai sarmi khri fa bu tu khal kha sikau u tia ti hi ka zona zau khan ti mi befanga hin overseer ti mi befanga man ti kha kan hu mi se hi ka I khri fa bu tu khal ati nak zona hin pastor tia aman ti kha kan van hu kho mi se chimdu mi chu pastor tia lai ni chun a foi nak in kan hai chim lang mang ko na in bible cha kan zau tika hin elder ti mi aman na ka umi overseer tia aman na zonga chu ve ban tuk thiamin pastor ti mi abe fang bak in kan bible cha ni aman na khia umi chu jong chu afisa ngan pali ame hlai khat na ka khan kan hu mi se pastor ti mi chu marang hol in shepherd ti zonga ti se a foi na kan chim sia chun tu khal ti na khese pathian turun asemi khri fa bu akhal tu lam shwe tu tharau ti la rol ape tu akil veng tu le azau khan tu kan si nak chim adu pawa pastor ti mi befang aman ti kha kan hu mi se afisa ngan pali ame hlai khat nak van rel se mi kha lak song ape tu na chu ama kha se a cheu chu lam kal tu asar na I a cheu chu prophet asar na a cheu chu thong chim tu asar na I a cheu chu pastor le chon piak tu asar na hi ka I pastor le chon piak tu ti mi he an pani in Greek befanga chun ai tlai mi an si ti kha kan hu mi se a chimdu mi chu pastor kan si na ka hin chon piak tu kan si na hi ai tel chi mi ase pastor si nak le chon piak tu se a si nak hi akal ti mi an si ti kha kan hu mi se HB Charles ni pastor cha ok atil mi zetin da ti kan ti sia chun pastor a cheu khat ni hin kan identity a hoda kan si ti mi hi kan hallo chu cha chun pastor rin tuan nak laka hin identity issue ma le ma ingat lo na problem piatana kan ngai tia cha ok atil mi chunga khan kan mu
pastor hi ahoda kan si ti ingat hi abepi tak mi ase pastor hi pathian thim mi kan se Bible cha kan zo tika pathian thim mi pau hi pathian ni athaidan peng na ti kha kan mu mi se kan ni pastor zong hi pathian thim mi kan si pathian ko mi kan si pathian chiti thu mi kan si pathian ni rian khit mi kan si pathian ni thaidan mi zong kan se zeronga da kan thaidan kan ti sia chun pathian akan khit mi riana kan sining di lak in kan na pumpe kho nak ha le thil dang a ai cho bur lo mi kan si nak hadin cha pathian ni akan thim tika hin akan thaidan chi ti kha pathian bia kan hu kho mi chu se Albert Martin ti mini chauk pakhat atiali the man of God ti atia pastoral theology se chu chunga atial mi pakhat ka thazang kalak tuk mi zaida si ti achun tihin atial pastor cha a abepi big mi chu nun chan zia za si ti ate character si ti ate pastor anun aido mi chu athong mi le hual angai mi shwei tu asi ti ate kan thil ti kho na kan prang vial te nak in abepi biga achia mi chu kan nun chan zia za aido mi si ti kha kan van hu kho mi se HB Charles ni cha atil mi chunga kan van hu kho ve mi chu kan thiam nak thil ti kho nak kan prang le kan tharau lak song na nak in kan nun chan zia za hi abepi do ti ate Phil Nilton kumchan sa pi pastor atun chang mi pa ni pastor cha ok atil mi chunga ti hin atil mi kan hu ve Bible in pastor ta phung chu nun chan zia za si ti ate atharau lak song asalo ate athil ti kho nak zong asalo a experience le amu ton mi zong asalo hi vialte hi an bipi tuk ve kau na in anun chan zia za aido lo mi pastor cha chun pakpolong an si ti ate pastor hi rian tam pi boy pa ni tun dinga ko mi thim mi kan se thaidan mi kan se semen selo pathian akan khit mi rian kan tun hlana abepi biga kan che dinga pathian bian akan fort mi chu kan nun chan zia za si ti kha van chim kadu pastor rian hi ka pin kan ru a chun akaw tuk mi rian se abi ten kan ru ve sia chun abi kho ve thiam chu chunga tlompal ten pastor riana abepi kaulha mo tia karua mi van charle van tan kadu mi chu pakhat naka pastor kan riana abepi big mi chu pathian bechim se khri fa bu chu pathian turun an si afisa dal nga rel na kul nga kan zau tika khri jisu ni anun nak tiang pekin adot mi khri fa bu si tia te jisu ni anun nak tiang apek i adot mi akhri fa bu atorun akhal tu kan si tika kan rian abepi bak mi chu jisu turun asemi pathian minung na tharau tilro khim te in kan pek kan chom na he kan rian abepi mi laka abepi big mi city kha van chim kadu apan hi nak i pastor kan rian chu khri fa bu shwe se vision ngai ase mission statement ngai ase boy pani khri fa bu adir tika atuan ding mi rian a che pia ke kha kan mani kan lung chuak mi pau khi watuan la warua la watu aslawen jisu de adir mi akhri fa bu chunga apek che mi rian kha khri fa bu di lak member di lak ni kan tuan chiu kho na hading cha e akan shwei tu akan tlang tla tu he pastor te kan si an si ti kha pathian bia ne kan chon pia pathum na ka pastor kan rian chu pathian bia chon pia ka se pathian bia chon piak tu kan si cha a kan chan tam pi hi pathian bia rel nak ruat nak le stari tu nak a hin kan man ok ase apadi nak a pastor kan rian chu khri fa bu pathian turun asemi kilven ase sarhang ni ase nak halo ding cha kilven ase
an zup nak an doctrine kilven piak ase an nun chan zia za ai ro lo na hading cha I kilven ase khri fa bu khri pum asemi ai ro lo na hading cha I kilven kha kan rian ase pangana ka chun khri fa bu cha thacham hi kan rian ase pruk na ka chun khri fa bu chon piak nak man lo in kilven nak le zau fel nak hi pastor kan rian ase bepi bikin chim ka du mi chu lamkal tu dal ruk rel nak pali nak zonga kan hu bantukin lamkal tu hani kan ni kan chan chu pathiam bia chim nak le thacham nak cha kan pek di lai tia an chim bantukin pastor kan ni vial ten ha zong khri fa bu chungi boypan rian akan khin tika kan tla matling shim lai lo minung kan si cha champau nak tampi kan ngai kau lai simhan se lo chu chunga bepi tak taka kan chia ding mi chu pathiam bia rel nak le thacham nak he bepi bika kan chia ding ase tha kan cham lowi pathiam bia kan rel lo study kan tu lo sia chun thong tha kan ngai lowi tharau ti la rolin mi pi kan chom khon ha lo ti kha kan hu mi ase pastor kan riana hin khri fa bu shwei he abepi tak tak mi pakhat ase tantas pakhat angan pakhat ame pasri na kan zau tika kan hu mi chu khri fa bu shwei tu chu pathian rian tuan tu asi ate khri fa bu shwei tu ati mi he marang kan zau than tika overseer ti mi amani pastor te kan si na kha achim du mi ase pastor te hi khri fa bu chunga boy pa ni akan chia tika khri fa bu a shwei tu a zau khan tu a chom tu dinga boy pa ni akan chia mi kan si ti kha banchim ka du mi ase khri fa bu shwei tu kan si cha a pathian ni akan du piak ning khri fa bu kan shwei khomen lai lo kan ma kan du ning zong in khri fa bu hi kan shwei khomen lai lo simhan se lo pastor kan tuan na ka hin khri fa bu hi atla pi in pastor ni kan shwei ok asi ti kha banchim ka du Brian Croft ni pastor cha ok atial mi chunga pastor kan rian phunra atial mi te he toy te in ban shop kan du na pakhat nak pat pastor kan rian chu anung mi pathian betak kilven si ti ate guarding the truth of God's word panhi nak achun pathian bia chimphuan asi te preaching the word of the living God anung mi pathian betak ratha ten chim la phuan he pastor kan rian si e ti ate pathum nak achun khri fa bu member cha thacham piak asi ti ate pali nak achun torun na cha zo chun ok tlak si hi asi ti ate torun kan zo min ha cha zo chun ok tlak kan si ding he kan riana aital ve mi pakhat abepi tak tak mi se pangana ka chun turun chung e midam lo mi na len kai le for fiel asi ti ate ame pruk nak zona chun ange chemi na panhem hi pastor kan rian si ti ate pasri nak pastor kan rian chu nu mei ngak ta sifak mi na zau khat nak hi pastor kan rian si ti ate priat nak chun sual nak tu atika sik la chon piak hi pastor kan rian si ti marang bible cha chun confronting sin ti ate pakua nak chun pastor kan rian chu ader thom mi na thajang va pek counseling and hertika counseling va peki tha va champiak hi kan rian si ti ate pasha naka Brian Croft ni pastor kan rian atial mi thajang kalak tuk mi chu shui tu tha tam pi in chu tar hi pastor kan rian si ti ate maranga chun identifying and training leaders tia ti hi pastor kan rian tam pi laka pasha te thajang kan ban lak kho mi se lo atu chu khri fa upa kan man zau ven na lai khri fa upa arian tuan nak le pastor he ane pe tlai nak he fia ten kan mu kho nak chu lamkal tu angan peruk ame pakhat in pali nak kha se cholong slow in pastor cha uk ti mi timote kwat khat kwat ni le tantas cha chakwat zonga hin khri fa upa hi voitam il kan mu ve
Krifa upa ti mi befang he Greek befang diakonos ti mi in aramisi tia anti merang ni deacon tia anti merang i deacon ti mi chu lain Krifa upa tia lai Bible ni akan le piak e Greek befang diakonos merang befang deacon lai befang Krifa upa ti mi asulam chu slave servant or server tia an kan hri fiat piak lain kan le than asia chun Krifa upa ti asulam chu sel sin midang arian tu asilo le midang rian tuan piak tu ti nakhi achim du mi ase abe fang in asulam hi hri fiat selo in asulam a contact hoi in abe fang hi kan hri fiat asia chun Krifa upa ti asulam chu bom tu upa tia an kan le piak mezai bom tu da asi kan ti sia chun pastor bom tu asi ti kha lamkal tu dal ruk kan zo zonga khan kan hu mi kha ase pastor le Krifa upa kan pe tlai nak hi abepi tak tak mi ase pastor te ni Krifa upa kanin her na e Krifa upa zong ni pastor te hi nan kan her ve kan pan hi hin mun ka tia dot nak he rem nak le toidor nak he lung thin khat ru nak khat he rian tuan ti ding kan se kan ni pastor zong pathian ni Krifa bu shuai tu zau khan tu ding la chom tu ding i akan thim akan chia tika hin Krifa upa dirpi nak kan her tak tak Krifa upa thacham piak nak kan her tak tak ti kha banchim ka du e Krifa upa ni pastor te nan kan bom kho nak hading cha a si se pastor le Krifa upa kan pe tlai nak a bom tu singha tia kru mi zaida si tia chun Krifa upa na hi pastor na i kan hoi kom thabi nan si ok asi ti kha banchim ka du pastor te kan rian akan bom tu nan si ding kha banchim ka du pastor te rian kan tuan nak a hin bom kan her nak kanin thai tar mi na lai kanin thai tar na lo mi zong arak ve khibentuk chana pa Krifa upa ni o kan pastor pa nai rong zai da na lo na rian tuan na ba mo kai men liu te asi zai da kan bom kho lai zaitin da tha kan chan piak kho lai tia deacon zong ni pastor te nan kan hlammi nan kan chan in nan kan biak wedding mi zong khe bepi tak tak mi se Selong selawin Krifa upa hi pastor te kan vision akan thai pi tu ding nan se pastor ni hin Krifa bu cha sidu tha mi kan ngai chun mang kan ngai chu chu chungtel member di lak ni an thai kho lo man a an thai ding mi se nine an da thai kho ri lo man na Krifa upa ni chun pastor kan chun mang kan vision kan thacham nak he Krifa bu chai kan sadu tha he Krifa upa ni nan kan thai pi dinga bepi tak tak mi se nan kan thai pi lo man se lo in chu kan vision kan chun mang atlin kho nak ha ding cha zong e akan bom tu nan city kha van chim ka du chulong selawin Krifa upa hi pastor te kan nge chet nak kan lungre thai nak le kan thiurit le kan family life zong akan thai pi tu ding hi deacon nan city kha van chim ka du kan nge chet nak akan from pi tu kan lungre thai na akan thai piak tu nan si ok se chulong selawin Krifa upa hi pastor te akan dir kam tu ding nan si tha za akan pe tu ding tha akan chan piak tu ding nan se Nine Mark Ministry arak thok tu le president zong chan sau pirak tuan mi Capitol Hill Baptist Church Washington DC pastor zong atuan mi Mark Dever ni deacon chauk chunga atiel mi ka mu mi chu Krifa bu chunga hin ate unity ti mi bepi tok e unity ti mi abepi tok cha a unity selo in then cheu na boy bai na achua tar tu ding menung hi chu Krifa upa zonga nan thim na lo dinga atha tia cha atiel mi chunga kan mu chimdu mi zaida si tia chun Krifa upa kan riana aitel mi pakhat chu
คริฟาบู unity กิลเวนสีที่ข้าชิมกระดูมีเสคริฟาบูโดดนักคริฟาบูรัวเรมนักคริฟาบูฟุนตอมนักเลคริฟาบูวิชั่นเลยอีการหันนักหินคริฟาอุปาเหนุนนักดิลักซีนิงดิลักอินท่าจางอชัวดิ้งอโจลจางดิ้งนันสีติข้าท่าจางเป้กันดูมีนาเสจะลองสโลอินคริฟาอุปาเหคริฟาบูชงะเซลสินเลมิดังอารียนตูลุงพุทเฮเรียนตวนตูนันสีออกสีติข้าบัญชิมกระดูพาสตอร์นี่ทราวเลยทิลa focus โคนักหาดิงจ้าคริฟาบูนี่เฮร์มีอบิกินตักซาเลยะตามอัตลินตูเลอภิคาร์เปียกตูนันสิติจงบัญชิมกระดูมีเสพาสตอร์เตนี่หินตักซาเลยะจันตัมตุกกันทิ้นลงกันรัวนักกันท่าจางกันเปกตุกอาเซียจนทราวเลยะถ้าจำนักเลยไบเบิลเรียลนักเลยะครัวนักเลยะจานกันเปกเขาตนเรากันเรียนตัวนักกันเดร์ทมต้นจุจ่าจนคริฟาอุปานิบอมเนดิร์กัมเฮร์ตุกมีพาสตอร์กันสีที่เฮนันเซนาชิมกระดูพาสตอร์ปาประคัดนิดีกอนจ่าอุกอติลมีชิมมิจูที่หินอติลปัทยันเป็นนักชงอีมิงันบิกกันตีมิจูมิเซลอสีลาวะสินอสีลาวะมิดังเรียตูอันเซกำวลัยปีนิจุนนอลไงนักอังไงมีนาฮีอันสีเตียอันรัวนาอินกันปัทยันมิดาจุนมิดังอารียนตูมิดังจะเรียนตวนตูเลปัทยันจะไอปุ่มเปมีนาฮีอันสีเตียเตอาชิมดูมิจูคริฟาอุปานาคันันเซวลัยปีนิจุน power position authority เลใจกันตีลายทิวตีโคนักอังไงมีนาค่ะมีท้องเตียวลัยปีนิจุนรัวสมันเสลอปัทยันเป็นนักจุนสลุงพุทสลสีนักอินคริลุงพุทอินโดดนักเฮมิดังจารีนตวนมีดังอาริดมีนาฮีปัทยันเป็นนักจุนมีเงินอันสีเตียอดีคริฟาอุปาเฮอารีไทตาตักมีนันเซ behind the scene หุโคโลมีอารีอัไทยคริฟาบูจาเต็มตัวตุกมีนันเซท่าจางเปกันดูนาตูชุนะนันเรียนตัวนักเวียตีจุงอุปนักกันนินเปกนาท่าจงกันนินจันเปียกนาอดอดจงกันนินโดดนาคริฟาบูชุมเตลนานิเสปองกำมนุงนินันระเทนักอันนินเทเปียกเขาเมนฮาลาลสมันเสลออันเทเปียกดูนานันปาสตอร์เตกันปัทยันจงปัทยันหมายกันดีร์ปัทยันหมายกันสวติกะสุลุชินเฮบอยปานิอันหะเกานาติกะบัญชิมกระดูตุตนาคริฟาอุปาเลปาสเตอร์กันเอเปตไลนักบอมตูซึ่งหาโมเตียกันชิมโคมีปัทยันเบตอยอาถามีเสียจนกันดีลักจะบอยปานิจะชวนนักกันเปียกเปียกเขาเสะอ่างไอตูนันดีลักจงลุงลบนักตั้มปีกันไง